Masapenin Hichilekha Heavy Masawiti Hill Tribal Council More Subdivision Tingnopal District India 795131 Lekha Honkisoni Hail Hen 5 February 2025 to the President Secretary Kuki in P Manipur subject ex gratia le Jangna Dopna 2 za ta apu amasan kajana salam kahinpe nihingang enale het sa anum hichi a hi meitei kuki gal athio in sungmi ten government akuna lungman ex gratia la loading tia social media a alhang pi a na ki su mai zi in mi khat le ni in azuinan atam zon azui tapo na hi hichi ex gratia chu la loading mong itio hi le kiga ana pata asima agam kai CSO ho le hausa ho implement balls a bolding dan to pi thading dol a hin chuchila a umpon a hi le aki kha zo tapon a hi chule ex gratia la loading iti jeun ema hon athite in sungel kho na zal in ex gratia khialin jang na dopna ading in tu ni chan in sum akidong jing in a hi do num chu athiten government akuna ex gratia akidal uwa akila atau le e hola a mei thai chaga gan the nei lo nga lo ten ha sata a jang na dopna sum idon jing u hi ngai ham hiji chun in pi thu pi chu mi pin apom ta lo le i loading ham ti hi nini ti chu date 8 February 2025 sungin nei hin het sa tawin chule ex gratia muna a apply bolto akila do loi to om ta azin to apana hi chi jong hi inga ta wa phading ham tin nge na ka hin nei we ka ki pa e Zhang Thang Mate, Vice President, Admin, Hill Tribal Council, More. Hicha hits TC ten lekha thonu team na niu tarik git ka ati jong hi. Kukin pite na don bun hai don but lom chu media hwa jong mu phat am tapon chong le hi cho hi. Letal het ki mang cha thil ho hi mi pi ko ma clarification avel vela bola chong le thu hi su mat jing anga yin hi. abana le khathot isim kit diwa hi le Office of the Kuki Women Organization for Human Rights Head Office KIC Complex Tuibong Churachandpur District Manipur lekite head sa ana 19 February 2025 achi sani sim 16 February 2025 ni khua Kuki History Channel mongcha amang boy ho kimin Kuki Women Organization for Human Rights te hon jangna dopna lam ka sung se a zong nupi khana umna a rupees 500 kidong da in saikot constancy CSA jong hin khatwi homa athite in sung zo se kipedo the 30% bo kijanga kidong hoya hitam tin het chin na ima lo in a hin se in a khota khat chu mi pi he thim lo tamta in jong anata asan pha in phamo kisa jing in hi jang na dop na hi kuki nu mei ho na zo sha rupees 100 in suna kidong a hin rupees 500 a kidong khapun chule audit jong pat thathum don jo si le a ki bolin jang na dop na phases i bol si uwa financial report jong phate cha ki pejing hi sumle pa hi a ki mudung zui jin phes a hi ki hom do a first phases in mi som da ni pi do un scan phase in mi som la gu ane pi do un chong le third phase in mi som ni in a pi do un fourth in mi som ni la gu 5 hi March 2025 ni khole e bol kit diu hi mi som thum pi do te ding target akine hi tu ni khu in imu kham uwin panila win rupees 100 cha he jong le i hin tu khom uwin ake bol khom me hichi ma chal jing in jang na dop na project
ihin bolua pat hin api khanai lo khu tam ta zong au min mabana pan ahin la diu kene ma hi ahin thilpha ki bol hi to sot ta sangin het chit na khulgil na ima umlowa mangboy hokip kitipan channel cookie history channel mangcha a het chin lo thu ahin sei hi phamo akisal he le hi tabang zo thu a nam mi te zo si la a ila uwa te kha u hi wang si akisal he in a hi ji a chu mangboy hokip kiti pa hin 25 February 2025 ni khu masanga Cookie Women Organization for Human Rights Office muna hi athu se hi proof to athu hi ahung kisu chiending het sa hi izem tia kisei ni khu sunga kisu chinna ahin nei lo a hi le achunga thu hung kisei ding ho do mo asa thei lo ding a hi chule kui tabong jangna dopna project chungchanga thu he num a hi lo le khul num na nei hon Cookie Women Organization for Human Rights Office hi Monday to Saturday 11 a.m. apat 4 p.m. chan ki hong jing a hi hung do jing thei u a hi kim nei hoi lungdim General Secretary Cookie Women Organization for Human Rights chilaya langle dinga lomta khat he le insona zanga kitipa hi tha somwal hung ki bol ai tan hi chi gom soma alhang pia ki sei chu hi bowin chong le hi chi mi ho sum na pi po ki tin ai pun chong le mi zat api utol hana chu izat hi hung lu na kui hu na pi lo ya kui ni zat an thot nam ti pa hong chu mi pin het num hin expenditure le isewa income pai sei tha lu pa hi chi imit mo na khat hin hi chi e ma dei chi ai ki sei du ai po hi chi ahung lu na ho yang hin api do ho jong hin report angai cha jiu hin kui hu na bat na kui hu pi lo wa ne yam cho yang chu e ho ka api khat nen lai ja dan pia api lu yang tu ge ya mo yang chu mi pin no ma sa lo chu hin api ho na thei chim ma mai tan api lu hu ki tho yang chu aminu hung chun de yang chu amo da ja cha na hin hi cho hi ki su di na du ai bo win chu yong le abon Cookie Women Organization for Human Rights hon YouTube channel chu hi chi video chu noi mangin ati we ayong lakin kanoi mang nom pon hita am hon clarification le kha am ho dan bol dik pai ki nga hin hi cha ayong hi kapi nawi ti pa cha hin ai wangen mi pin api da usum chi ja an ham chang la ke hu min chung nam ti hi mi min a chu inga lal ji wa hi ta bang thil ho hi hin chong le koi la ya hi pi ma tha da nam chong la kui khu na bat nam hi ta chu e ho jong iki su tu je mo nga yen hi ta ipi do expenditure pa le su bol wa sumi don du yong hoi bi aset lo hi amasan hi ta bang ni la phai mo sa upathin thang wa man lang tu ni la a jong Cookie History Channel mangcha a igam sung wa hil chen ding a lom ai ha le shading a lom phep khadam ji in hi chi kan bol ding hin chong le muntina hi chi Cookie History ani we ho jo si na bon chawin ni la pha kan bolin hi tu ne ai sei no mong chai le ni khat ni Cookie History Channel mangcha a hi chi jang na dop na ki ti chung changa thung ki sei pa chu Cookie Women Organization for Human Rights kiti ho amo min chu particularly ki phapoi ai yang le amo chu jang na dop na bol hol alam kai ani hi win amo ku na prisol hung ki modung ju ya chu nai le hi chi thu ho chu phana yang chun a hin sei we ai yang le chun ke sei da na chum hin amo la da na chum hin tunia hi amo le kha hin thot press list in bol hin chong le chima sanga thu mo hin abana thu kit ding ho hin ai cho si chu het chin ding deina a hi chi video hi kan sim he hi chi ting no palang more lang hon that 5 February ya chun hi chi jang na dop na chung changa hin Cookie in pi president pa le general secretary pa
address ane bolwa hechi tu chung mail he gala thyo hi lungman ho ex gracia ho la loading itiwin itil akila ajang uma itia le tu ni hwai hon sumla pai don don ham chi aman lap ampui ti cho hin a hi thia langa tauti ti thu chu en se hi he chi welwat kina le tu chung gala in la lo ki hal ho han lang mi thi ho han lang akitong kho ho yang le manipur government a kuna I ma chai la lo diu hi ti pa chu phep khat chu presley soini bol wa he cho chu min azui loi wa azui lo loi yong sumla pai de ji a lak zat zat hom khat ani mu yong kin he he ti ai a chu hi chi jang na dop na ki ti pa hi emi chen ne yo sia in don u chu hin ken video a kan sei pen chai le he chi report ani bol now he sort tan ai yong le I sei ni nil apunin ki sei nan te mi a ko na objection izat bam khat hong pha lo bo hin chi thu hoi sei de ta kan don lo hi aji chu e ho hi pi masanga he tin suma ki mangeta I phun do nau am ji lo ya he mi pi ho hi hita hi lam kai ho yo si hi sumna mangun se na I mu mu yo che hi te ka nan Mizoram government a patna sumhung ho zo united ten jong ane awi taung chu thu mi o si ani thasi kit che hin chong le cycle langa te ka nan cycle post boyang chun e hon voluntary a sum I don khom yang chu tam piom kit jin hi he cho ta bang chu lak zat zat bam khat phaji hi ayong le hin amuna ho le amuna hong ki report ji phat le lam kai hon chi hi ti khati ti che hi jin tu president rule hong hi e wang o pha in sumla pai don jong ichimu chong le sum thu ki se ya yong mi o si chim nung cha hi tan hi chi jang na dop na ki ti pen hi le hin false faces a hin lathum kinga khol he tiu che hin hi cha hin 12 lakh so hom do zo we hi chi 12 lakh chu lathum ki dong chu lakhat na he lak li li hi al hin hi chi lak li chu in lap sang lin atu le lak li hong do a in lap sang li chun an lathum anga khol wa le chun lak som le ni hong do he ti pa chu mi pi calculation hin he chu lak li hong do na dinga chu hi chi saikot constituency ang chu 4000 I wal lo diu ham I wal te diu hi ai chi jang na dop na ki ti pen chu simte pai te mar wai phe I bon wa ato kha yo si chu chi chun hup tha kin hin chong le hi chi sum ki dong he kang pu pilang jong hin chu ba na more lang jong hi kin hi tai sumi don u hin hi chi cookie population in hi ja nen zakhat khat cha yong le in don u chu thaijat bam khat en bol u le chun ho yong chung chi thi ai tai hi cha hin sum dong ho hin amo khu ho hin sum hi alinga pi lo hai ai ha alle lam kai hon ani among hai ipiti ham ti chu kui ma cha chun he pun hi ai yong le hin chi numei na a hi ta he ki bol hi ti chu e hon chi piu che hin langa amun lang chu galung han lang galung hi yang le chun atu do ho dinga he bautam ta che hi tan hi chi mi pi phun na che hi heti ai a chu hi chi ken kan sei chai le 30% ka ti chu hi cha chu kain khat ka hin mat che hin ai yong le hin na thu se di poi ti wa yong le chun I chana ki pe lam ti pa chu hi chi het thi dinga yong he na hen ta lang chu ngai zo ai bo wen hi chi lai hetin awai tha mi ai ha al heti heti le chu ki het hil na ding yong am pui ai yong le ka sei dan chu igam sung wa sumle pai chi dan pa he mi pi phun na tam be se na le hi chi ikisu di diu de na a kan bol hin chon le no ho hi chi sanga chu ne ki ta zo wa yong le chun mi pin jong na thil bol o amu pha le chun sot ki ta na sot diu chai bun he chi ke ko nga ko wat na ding yong chu am pun mi pi ko man don huin mi pi ko ma na report diu o chai bun he chi lai mu na chu ko wat ko yong ngai pu Cookie Women Organization for Human Right na hiwin ken cookie tel ai human right he kuna kol ham chang kan he pon jang na dop na chu na ho na ni min chun khau che hin hi chi chunga he ko yin hi china to am ti pa he kan he do hin sungkul tang ho jong thu ka se ya hin chi ka history channel hin wa na mu a hin I ti le hi chi bui pi ding human right degradation tam pi chi ho chu report na kom ba hong pi khal khal ngai ham tu chunga na ho nin ko pa hi tu
zat la nam na ka to sunga he koi machan hi chan na bolin contribution hi zat na bolin ki pau mi ta AMCSO hon tu ni ge ka ko ma thu na si na yang ompon hi chu chai le chun ipi bola tu ni a chu ni ko ham to hin NIA FIR izat bam khat ka chunga hin lam ka yong chu ka hung nu mi ayong le hin 25 na ti new le chun ke ko nga le nim sa anum le khaw si si chu phaten ani ta do win lang ani koi win lang ke yin sol the the kan sol ding thing nui mi naga za zol zol hi le ken jang non su group mo kan sol dai goi kan sol dam hi chi ni le chun 25 ni le chun hi chi le kha chu iwet diwai bo ne hi chu ka kom hung thung te te ding he hi chi pha le chun i pi ham hoi la ya ma tha ham ti pa no nup na lo chu i chana ki hi am la ya 30% ki mongi ka ti pa tu chun i chana ki hi am ai ha le e sumna don do chi ya mam kang pu pilanga ho chu hi la ya wai thamam hoi la ya ho chu itabong ham chong le hi chi athi ho in sung sung ki la song chu zat na na hi wam i tik ho mam ti pa chu mi pi su mai a chu i vet ding wa lom ta chai bun hi chi ke le len ka munum jang ai pui no hon jang nam pin na tong nei hi wa chu detail di wa na bol di pa chu ki di ai bowin thip hian hian lo chun oi chu che yong bol do theu hi ai yong le chu chu min si di ti win hi chi ke ni su min sit go hai no na ki su min sit go tham hi chi pa yo chu cha chu na na to wa chung do de boy ke sum le ong kai pun min ha se ya chu ke ben ka se ha le iti hi chi ki tol tu dham ta chu kan bol ai bowin no sum ne han lang na ni alu hyang le chun mi pi hong phun pha le chun ignore mo bol the hi pun hi hi chi thil dang ho hi ai le hin mun chu ma ku na kim mo hin ai yong le e hon hi chi mi thio in sung pi ding igun pa ho hi ain la ma hin don ji pa hin hi cho hi itil hun na mi pi phun na to hin no na to chi chana ki hi am chi chu hi le chi chu phun na lo ding wa yong chu i hil thim deu hin hi chi sikan som ham khat na kimin pha hin ayong le chi chu na na sau cha hi ayong le hin hi chi video kan sim na hi sim hi lang amo da na ne koi deu hin ayong le chun ken ka sei percentage chun no ho na to chi chana ki hiam hi chi pa chu a gap chu iwet ka deu hi chong le i gam sung wa hin mi hal khat hin hita resolution ni la awa hita mi pui jiu hin e mi te he sumpu do sumpi do ki ti yong hi zat dang sanga i thanup na ulam ta hin ngol di yong le i pi do i se do hin hi chi tu chunga hi chi Kuki Women Organization for Human Right ki te in hi chi letal het mong cha ki chunga thunan se na o hen ki in hi chi hi ti pa ja kan se hin hi chi kan bol hi tin min het thim lo hi a het thim lo hi wa chi ta ka bol de he ti o he ha khula ki khul de ha ge la ge de ki wai pu ji o he i thip mu nga yen tu ni ge ya atuma ki pui tawin ai on le hi cha mi pi don la ka ya ku na sumle pai ho hi iti man cha wam ti chu ahung lut le apon hoi phatata a e hon na record phatai bolding ni khat le hi chi jang na dop na sum ki tu do ho hin a ki pi ho hin he chong chu government ko ma e pi wa reimburse and boldu chu ai kit na lai bon hi government a pa phatai rijik wa le hi chi ke le len ko complain jong chai pon le tel he na thil ki hoi thunia win jong la hi win lang HTC 10 hi chi le kha an sia ho hi hitayong mo koi pi the ai poi arjant a don ding chu ai bun hi kina ki phun no hi iki wai pu da no ki tu me a le ade a sum le pa ya he ki gin mo tu na ong la ting le a cham lu hi la he lam kai jong tha ki ni ji lo hin chong le thu pi ta ki jong le min i sei ngai pi ha i ko na hong he a le chun in jong bol be ding jong ke chum lo ai bun hi hi chu no nang ki gyal win lang hitai thu su mo bol the ai poi adi po na ti le i chana ki difference am hi ti zo hi ti pa chno nang detail ta na bol de hin hi chala ya chu zu be he ya museum be he ya la ya chu mi ki tol na thilwa jing kai dam hi chu chom lam ta kan se he ka ki pa